Da li ste znali da je plavi Ranger Billy zapravo jedini MMPR Ranger koji nikada nije imao zamjenu niti bilo kakav transfer moći? Dobrodošli u novi video gdje ćemo zajedno pogledati kako izgleda figura koju je Hasbro sa zadovoljstvom prezentovao juna 2020. godine kroz Wave 5 i time doneo novu verziju Billya koju su svi željno iščekivali. Wave 5 Lightning Collectiona doneo je novinu u vidu figure Billya, plavog MMPR Rangera koji je jedan od originalne petorke iz prve, to jest originalne sezone Mighty Morphin serijala. Ova akcijna figura teži da impresionira sve one koji žele da se odluče koju verziju žele na svojim policama. Nudi, kao i svaka druga, izuzetno dobru artikulaciju, dodatke i naravno neizostavni lighting efekt koji dodaje na značaju ukoliko želite da izložite figuru na vidno mesto sa dobrim osvjetljenjem. Deo koji dolazi uz figuru je transparentan plavi, tako da ćete moći lepo da namestite različite poze, ali da i rekreirate neke već postojeće prepoznatljive. Postoji jako puno varijacija ove figure, ali Hasbro je definitivno uradio ono što drugi nisu, a to je artikulacija koja stvarno prelazi granice svih prošlih verzija i ne samo to. Ova akcijna figura kao i sve druge dolazi sa civilnom glavom koja ima jako dobar izgled i zaista vjerodostojno izgleda baš kao lik Willya Cranstona. Naravno, fokus je na prvoj sezoni, pa samim tim civilna glava dolazi sa detaljem koji mnogima ne može da promakne, a to su naočare. Iako ih u ostalim verzijama nema, ovdje su se dizajneri potrudili da lik bude što bliže opisan prema originalu. Kasnije verzije Metallic figure i Ninjatija imaju Billyv izgled bez naočara, dok je ovdje priča sasvim drugačija. Uz standardni par šaka koji se mogu mijenjati, tu su i Power Blaster, Power Lance, koplje iz jednog, ali i ono iz dva dela. Bez sumnje, ovo je jedna od najboljih Hasbrovih figura. Kvalitet detalja je sasvim korektan. Iako je remastered verzija detaljnija, ova originalna ima svojih prednosti. Kaciga jeste sasvim dobro određena, boje tela figure, kacige i ruku se poklapaju, tako da nema različitih nijansi koje bi smetale i davale utisak nedovršenosti. Za one koji nisu upućeni, bili jedini Ranger iz originalne petorke koji nikada nije preneo svoje moći na nekog drugog, već do danas ostao jedini korisnik Triceratopsa. Kako figura nije više u slobodnoj prodaji zbog završetka linije, procenjuje se da se tržišna vrijednost kreće od 50 € pa na više. Sve u svemu jako dobar primjerak za sve Mighty Morphin fanove koji žele da kompletiraju kolekciju ili da obogate pojedinačnom figurom seta koji je bez i malo razmišljenja obeležio jednu eru. Prednosti su definitivno artikulacija, nivo detalja kao i sve ostale figure posjeduje dodatke koji će svakako olakšati da figura izgleda što vjerodostojnije. Ukupna ocena bi bila 10 od 10. Ova akcijna figura ima sve. Detaljno je odrađena, posjeduje dodatne delove, civilnu glavu koja je svakako fenomenalno određena, kaciga je skoro potpuno identična originalu, a dodatan plus je taj što je stabilna, čak i ako iskoristite neku pozu koja zahtjeva držanje oba, jednog ili spojenog dela Power Lance. Ako imate priliku da nađete primjerak za sebe, topla je preporuka da to uradite, posebno ako ste fan originalnog MMPR serijala i imate za cilj da obogatite svoju kolekciju. To bi bilo to za ovaj video. Ako imate omiljenog Rangera, pišite u komentarima i ne zaboravite da podržite kanal tako što ćete kliknuti like i subscribe. Pozdrav!